Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai Ryngkat ki officer ni kitrat try kam bapher jong sarkar jilla bat kinongkit kam shnong ulabu yo maunong rim ban pentrai kam bon ki project hapo ke constituency para bakhain lang lut baro kini ki project kila kot sha ka khat hendreu pon ar Klur tingka ya ka jing yalang bu maunong rim ni kabenta ban pentrai ya kumbah nyo ki project la penlong ha asam klop menta ka sengi sajjan ka arpau terik unai tung arjar arpusa ha kabala sakhi lang diginong song shnong jong ka South Shillong constituency haba ajing kren ne ka sengi ka ba Sanbor ulapin ken mau ki katto ka ni teli project ki bala urlong hapo ka constituency ha ka jinglong MLA jong una do usnam arjar pra bat ki don ru ki project ki ba amdon jingker menshu Henry lala bat pen urlong kum ko Surok ban lech shalom paring kabala urlong lingba ka jing etre lang bat ka jing e ka ba ulayo na kikin hon ba pher bat kinong song shnong hagani ka sngiu ba Sanbor la pen kin mauru e ka jing ki ka wai ka long kemi na ribhoi ban dawa Surok ha ka ba ulaong ba kipat ba ka South Shillong constituency kim don kam ban sha thangan ni Thiah sa Surok Henry Thiah Jingthiah ka Surok an Pynpoi uba Sanbor. Clear that this developmental project of rupees 16 crore 82 lakhs and this foundation stone sanctioned by the central government and state government for an amount of 16 crore 82 lakhs. I declare it open in presence of the heads, the heads of the traditional institution of 19 South Shillong. One, but Lele kiba pang kiba sistem kiba accident kiba pangjur kiba kelon kiba jengkam ke emergent kiba buon kikis kiba ngi kemau ngi dia samla ini kena kat bikin ba yaki nang te sedi janeng do beli kan poi apa taksi na apa ambulans beri ulah kelak na umur kilen kam immediate help tekatar pelayaran sipun ya haba kat lumparing suama ke gaji kekerteng ro de lumparing kebala paring sisa de lum do ya kena ami ya le ya samla satai ro ka paring bala bang kita sa lumparing dan rai mentapar dan kam su punya paring mentala su tu semua keba i ramba asnong juga lumpari ba HB alang ilong ba lakan mau kaba kijuong ba yakini kajing ai kerteng ki Surok lani gilin lani yakini kino ki bala khlak namo ki stadium lani kino ki center ki yeng kin ladap khlak ki sayo mo kum belong sin mada Teresa road terus ke bos tunat pertolong ba iba murid kemah ki por yang ba dei tong ba Sanbor hin sau pesan sedang bola la ngora ina Surok kada borok lai der bor sedang ki ai nam yo ngau borang im ngalayo nam Sanbor sulairu kata Surok ke jaga punya san kilometer bentar san minit san second ke jinglut mo kata kada ke advantage ni Surok ka jinglut kala ekonomi CP kapur kalau kapur kam kata su gajing-jingai bentar gajing lu di reception taxi yang kela tak kita advantages te kebun ngit ke bagi dang bun ki proposal ke bagi ya move te ban yo scheme belum ba murid belum ba yo semua ke ban yo scheme pertemuan le ban to scheme to online no te online te with the expectation bagas sanctioning scheme tu kan online apa bisa. Besok ba, depan yo abat kalau ba tristom, but kini kiki par kau yang soban ayu yo boleh. Baga de boleh buai kabur, buai kabur, katip ka nang kabo buai bor bangin net tingkong man lagi department gi paper. Bat kham tam bat tingkongu. Berbiang ya ke DPR, berbiang ya plan ke estimate, baru banyo ya ke sanction, sanction
agaba lagi dari central sponsored scheme funded by the central government ya bani cedut deli hapsong kita ya ubania leg bania keren batki BJP minister jungi apa deli te the state scheme ru ya beli adu ke level ng chief minister batki concerned minister but concern top official jungi various department te kini kini boro kini kecing ayu ni aga jing songu yo boleh dekat mulai ai ka buat yang boro but nasuru ban ai ku boleh kerpang yaki ground force ke bagajuang di ground force lara kita jong kini engineering tapi yang ke Surok ke Pludi kini top official engineer ke Pludi kini kita nature side dari lapar proposal kini yang kedua ikram asnong ngansa nalga kila iyo recommendation hari kila iyo jaga puta kila ada pembet dari yang masuk bansan yaki free gift dia hapun biang kita hantu sari komen bat yang juga department sawan ban sale pengkre ga DPR ya kata ke Surok Sanbor sulai road ke ba mo yang ke dorbar sunong ba buret dong samlai orang ba sunong iyo hadu baila dun kursiu mo hadin substance system sayo ada Surok na long meli mga pengaruh ting it's like a dream no ko mga move so when ayu ya ki members jongka laban gabarstan committee la ni takalum titap committee ki dekat ki nongkit kam jongka laban gabarstan committee ki di pengya khai helang ilik school lang ang school lapan ya khai helang haju ile kai lang ile marbul lagi kisuho ki yang natakadaw maki kisai ka no sinre menchua kabay PA ban nagaleng joka lum jitap komiti joki perlok muslim lagi ban aya ka no si te kakade ka jing jing sanya ka jongki ka bangala ko yaki bat banyo ek approval adu ka parent body joki kemerdekaan Shillong Muslim Union ban le kedua adu chairman of president bangkuai yang beli gafur pariat susah tu apa containment area apa ledki perbudak ibu ngalit dua yang banyak keren ban percaya bersubah ban approve normally kihapan yo approval na po kaparing body na Shillong Muslim Union ngalalit sa senggasi bangkuai yang beli ibadu baru dingkar ngor bulong presiden hat kapor iba don siya bang sekretary kapor begila tri sitom iba bokur kalang ban bu iba skor jala ban penbori tiki yaki tiki bahiyeng bahasan bahiyeng masam tiki bahi baton ko bakat sapat santi cing tiki bopli bomtip ngateng ngam juga editing ni social media because it's all false and baseless because ki bikin tip ya kaji sisa nomor ba current solution adopted passed by 3/4 now it is available with you mendai borbong ai nomor kali kajing so comment badai une urang ba wala une wameli wala daga jigi kita send kalau dan lighter version berpas ke solution ba ai gerteng no daga Sanbor sulai road te ubom tip ai uduk tip number pakai little knowledge is dangerous ubakran social media tu flat la uburu kam jam bubun kam ya lamit to social media ni bubun kam tamat pe social media mi opor ni kisim bidan new li bingela bangalakot ke total Kanriu Klur Arlak Prabulai Hajar News Pak Kedai Penriu Kemenikong Construction Development of Cultural Complex of Sengkasi Riraj 8 Adlum Chetsi of Organisasi Shillong funded under Northeastern Council NEC Central Scheme 2023-24 for an amount of rupees 10 crore. Construction of feeder road from the junction house of late Brobing Marbanyang connecting Chingyar up to the residence of Sri DJ Wankar at Lumdorbar or Parlopoing Shillong. Laikro Lailak Praja. Construction of feeder road from Chingyar up to the residence of Sri James Rendam and others at Lumdorbar or Parlopoing Shillong, funded under Public Works Department SPA State Schemes 2023-24, Shikror Laifra Lak Nrufla Hajar. Construction of aqueduct slab covered drain from the
reservoir water tank at Lum Dorbar along Pludi Road up to the residence of Shrimiti, Hasina, Thaba and others at Lower Lumparing, funded under Public Works Department SPA State Scheme 2023-24, Kendai Huay Lak Nruhuay Ajar, construction of an approach road from the existing road near the residence of Master A.K. Karim up to the residence of Shrimati Rosalyn Karkungor and others at Oxford Hill, Kansas State, Shillong, funded under Public Works Department SPA State Scheme 2023-24, rupees 19 lakh, Katkandai lakh Katsawajar. Construction of motorable road from Footpath Junction leading to the Pludi Road at Riyad Laban, Block D, Kinjat Pupol. Funded under Urban Infrastructure Development Scheme 2023-24, Kalong Arpuar Lak, Sanpuar Hajar, Arspa Sabupra. Reconstruction of public footpath and side drain from the house of Binong Cloud towards Riyad Laban, Kinjat Pupol, downwards the Pludi Road near the residence of Shri H. Karluki at Block B, Kinjat Pupol. Funded under Urban Infrastructure Development Scheme Arajar Arpulai Arpusau, Kanekalong Arpunyulak, Propson Hajar Sanspa Saupra, but the total amount golong Boro, Kandriu Krur, Arlak, Propulai Hajar News Park Devon Rio.